zinuikao duzamjiriani oliho lezi amri za hatu mwaka uzitwei mwaka uzishilie mwaka utwezi amri za hatu wenda ikoraka wanza hanuziru kabajaka namna lazima mdunge ze amri za hatu rakahumikani abugiabo kabajaka namna ai nyinyi kabajaka ujua zitabu ni mashaka lubaya na usiku lelu usiku ikao hata shetwani heli ya luharma ubaha na uandazi na honda mbio ya parwandu wende wangamie ngwambukaya. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. شيطان وين وامبوك wakati amri ya hukuma ya Mwenyezi Mungu ya dunia ihisa wanruwa baithi wangu armali bangula kiyama mwasawa waswili ye amri waswizi amri ya Mwenyezi Mungu ihukumuka wanronsi pia bangu armwe hukuma wende wa hukumlwa wende wa usiwa bahiye majitso ya wandu wazingara ize ibada nito ya Mwenyezi Mungu ngajo hujo wakatiyo haukaya shetani nguambi ukaya inna Allah wa'adakum hakika Mwenyezi Mungu amikanie miadi yako elia ukaya haina ujo zingarando ye dini yahe afanya yetu aya Mwenyezi Mungu habadingo ye maaswi ne maaswi daina rongo Mwenyezi Mungu yamba zombi yabo zombi haina rongo Mwenyezi Mungu yamba zonjema yabo zonjema. Mwenyezi Mungu amikanie miadi ya sabuzi ya ukaya uwandu wajuzi ngaraze kweli zizo Mwenyezi Mungu ya amrisha wazifanya miongoni mwizo do tekeleza do funge tsumu zensunengo miraru namna Mwenyezi Mungu ya mbari zifunge do ujizia nizamba zisifanyiwa harumwe tsumu ya Ramadhani do hijifadhi nizo ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hari amrisha ni rizifanye na hizo ndezi swala tano na hiyo lodunga ziswala nsano namna lazimu riziswali namna Mwenyezi Mungu arihantizia ukaya riziswali Mwenyezi Mungu amba ukaya ziswala zinu zianzisiwa nyakati mwanzisianizo nyakati ziswala zinu gizo na nyakati makhsusu ikao timwanzisiani mzitekeleze etumuinu giona sharia mpango shurutu giona ndongo ikao zilazimishiwa zikaye harumwetsumu lazima zenongo hizo uzifanye giona ndongo boka uzizilihana ukautizifanya harumwetsumu lazima ujizie utizifanye baika kuja ikauja utadia Mwenyezi Mungu harumwetsumu Ramadhani kuja ifunga hawi ifungu eheli wahamba shautu jizi ya utilembahi rubahi shetani ngujo ujusizo mhono ambia Mwenyezi Mungu akamikani miadi ya kweli jabu ikao mimi hani amrisha ndongo anamrisha nsujudi la mutiharanja msujudi atipotea hajamikani miadi ya kweli kamjestehi kaitina bidi na mjilaumu zile nafsi za hanyu shamtilaumu mro. wama kana li alaikum min sultani mimi njakana pouvoiri ya hushinda nimpareni mje hamvu sha mja bumwaka wanza mje sha mjoka mulani mtawa. Alaikum salam ngami harma mkoti banu kwezi amadarsa. Naam. Naam. Amosheleo.
shaka laka hujati pasa mroji inshallah. Abuge watukufu Mwenyezi Mungu rambi ukaya hariveha hunu harumwagizabe rije rifanye jitihadi rijitahe rifanye ze jitihadi za hatu haudunga ngayo hangayo umwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na udunga umwendo wa hema sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ewa fungwe tumuje ewa funguaje ewa swalije namna waenshi uharumale panza wakawenshi ewa enshije harumaze nungozino ewa zifanyaje rifanye namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrisha mtume ni maswahaba wahi wazifanye. Wajamru salani nguswali wajamru msirini nguswali mtume sallallahu alaihi wasallama hamonu haswali hata hasalimu hamwambia ukarejei uswali bawewe kuja swali harudi arejei haswali mtume sallallahu alaihi wasallama baada haswali hafungua mtume hamwambia ukaya rejei uswali bakuja swali harejei haswali haswali hafu atimizi hamba ukaya arda rejei bakuja swali harejei haswali boya swali mtume hamwambia ukakuja swali tena hamba mtu nielezendo namna swala iswali wao bansuijua mtume sallallahu alaihi wasallama akaumoni mweleza ukaya ikaya mru hafungu mru some fatiha ikamra some fatiha some sura mru sio magungununi ikamra sio magungununi hatulilia mbabi ngehajuja haba subhana rabbiyal azim hanyungu hatulilia mbabi ngehajo siha usijidani hasio sijidani hatulilia mbabi ngehajo amba subhana rabbiyal a'la anyungu harejei harumwa onkonti haruha harejei hakanti havumwa mbabi abo babiri mbapanza mbabi mbapanza yo fardhi hardarejei harumwe sijida haye namna yo hatajatimize swala yabo umuhimu ndoka ikale lorambilwe namna yo aboraka hambiwa uka haina ndongo zao Mwenyezi Mungu zifanyao na rizuzi serizijue wala wazijuao ili rizifanye namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajujibu yambari zifanye ni namna mtume yazifanya ni namna maswahaba wazifanya rikiharumwa ujuzi waizo rifanyao. Shetani mwa Mungu ambukaya gujuhamba ensuyo Mwenyezi Mungu ambukaya gujuhamba ukaya wama kana li alaikum mimi njaka na husuni mwanyu sultan njaka na ufaume njaka na amri ya ushindani mpareni hamvu mje njaka mringani hamvu illa an da'autukum doka mimi timparani yebona mparani mana mwatwida za nyuhindi shati mparani ukana mje wanyumkubali mja sabana mje wanyumkubali mja mfanya hizo na mwambani mfanye msojoka muharaya sha njamrenzani mvu abunge lelo fala talumuni lelo inu ni mwaranse tsumu ni mwaranse swala ni mwaranse zaka ni mwaranse heji ni mwaransi za ibada za Mwenyezi Mungu mwaziransi fala talumuni walumu anfusakum lelo inu msilaumu msirengeze lawama munriha na mriheze lawama ze nafsi za hanyu haukade za mswalitisha ni mfanye ule mivu msenai za ibada za Mwenyezi Mungu mfomi wanyu ikao yeye ndiye amumbani yende umlisoni yende umvazoni yende umnusoni ngamwenshi ngamjo ufensi yajoka kwanza mkena mmo muda yanzao mke wao adeka ngwanzo
mke wanu nwekangwanzu mwelewa ukaye mruonga mumbo lingo mdunge hizo nanzao miutina za umre na tukana za umre dani abunge fala talumuni walumu anfusakum msinlaumu na mlaumu ze nafsi za hanyu haukaya Mwenyezi Mungu hammikani akili hammikani matu hammikani mashishio hammikani mindu hammikani mihono hamtayarishani heli ya utoshida muhenshi armali panza mjuka wanza muhenshi armashe vandishanti betina mru yani mwanadamu hanikilwa uhuri ya jue ya enshi yafanye hefikra izo unuka dizuyanzao ya unuka dizujo humfai ikahaja unuka isojo humfai dizujo humfai yabo yeye liyajidhulumu shakaja dhulumra abonge Mwenyezi Mungu rambi ukaya na arifanye jitihadi ndondo rijue ukaya ashaitani oi aduu lakum na mjue bwanadamu ka ashaitanu aduu lakum oya adui wa hanyu na mumjue dudie kama mjua mregeze hadhari mjihifadhi nemwenza shonga wa shetani haukaya ashaitan yaduukumul faqru shetani oi ujua ukaya Mwenyezi Mungu hamtayarishani hunu duniani mfanye amali njema mjemwede mwake matajiriho panzali sona mwiso vahe haja hamtendeani munziani haina nzia ya kheri mwaidunga mwifanye gwedu hamtiani harumwaibutala hamswalitishani ezisojo mfaini mranti ezijo mfaini yabo mtilaumu mndu na mjilaumu Mwenyezi Mungu ajokaya shetani we mndu wapeu yonde mana bukungwa mbu ashaitani aduu lakum baada ya shetani we adui wanyu fafiru ila Allahi imru wanzwe yavuke fafiru ila Allahi na mtalie bwanadamu hamnyezi Mungu mwende hamnyezi Mungu fano lelo ujoranga bo darasa shaunwa utayari wa tiketi waishia welewa unwa haruma darasa shaunwa utayari wa keti mpado juu moma haruma mahadisi mula na balaye nge hakato msirini hajo unrada utukufu wa ukaya shetani hajenda hule naye nge hakato msirini hajovuka haukaya yema emisihirinu zinuzi wanza zambeboni anude malaho ya Mwenyezi Mungu wae sha ngumswalitishuka kanti daona wala mdu hadisi wala wanjia wavumbwa mru hanjia abaye hamvumbua waminyi ila tumu ikao duwafunga yani shetani hafungwa gebanu wababo kumrambia uka shetani hafungwa shaha na rielewendo si wanadamu mwanadamu hahiana na nafsi raru hahiana nafsi ya ndani ikawe nafsi hiyo uonde mwanzani mhuu wa shetani uonde mnashoni mhuu wa shetani ye mnashoni uo ngumsomiso zila ikao wakati ya jua ukangu joka ufungwa ngumsomisozo ya jia fanyeze hazizahe wakati ya jua ufungwa shetani do wakati wa hesumu ikati fungwa mruna dunia ngoju amrishe mru yafanye kadha baba nutihale yabo ngamjoka ufungwa ngavajwe sumu ya Mungu na yu hamba yahe ngujuka unifunga sha bada wende mwanzani wangu imru itimbe nafasi ganza oye hazina jufanya wisihendo bonsojuka ukabo nafsi uo ihwambwa nafsi al-ammaratu bisu'i li nafsi kawe haziyahe nkuu al-ammaratu bisu'i do amrisha mwanadamu zembido yafanye zenjemando ya renti badala ya ukaila dhimu ya amrishe zenjema yafanye zembido ya renti amrisho zembido yafanye zenjema do ya renti ihwambwa an-nafsi al-ammaratu bi su'i nafsi mwi wapeu ikawe nafsi uwe haziahahe ndo amrisha mwinyie yafanye
zilandongo kao ngazijo mzalia majito omwisoniho nafsi woi mrujua humsilimisha mrujua humadabisha mrujua hummika malezi hama mfano demrikao hendeha ni kilambwa hajaha ilele nambwa mtiti hamleleha malezi hataha huwa haina mwambia ngufanyo haizoea mzia nguzizio hawezi nyama pia ukozo ujwa ulelwa zinkwa malezi ya hudunga ya utoize amriza mwinyi shila inyama haranti zilaikao mwinyi katuhanza sirenge nyama ya wandu sibwe nyungu ya wandu kazirendo amdukadorenga kadola mfi kazirendo amdukadobwa shanushafiniwa mnambaola awe mnambaola hashindiha zoea hata hafundishiando nondo hamamwa ndamu bahiye nafsi woi yeusilimishwaha namna hindi nafsi al-ammaratu bisu'i woi yeusilimishwa haufanya ziamali njema Mwenyezi Mungu ambazo njema noudungia hufanyaye toa ya Mwenyezi Mungu hata nafsi inu irekebishiha isilimu irendeha iwasuli daraja ya vili ya nafsi ya vili nafsi ya vili iyo uparwa nafsi allawama nafsi ya vili inu nafsi kao daraja au yombwa nafsi lawama nafsi bokao daraja ya wasuli baade mwinye hakubali ukange na mndu wapeu hamsilimisha taslimu nafsi wavili huo haziahahe hulaumuye mwinye boyafanya ulemivu harumwazi amali njema boyafanyambi boyadunga zila Mwenyezi Mungu ya mharazizia yazifanya boyadea mndu boyadharau mndu boyahiba boyadhulumu boyakalia ngujuha mwambia ukaya hufanya nai zenungu wafanya zila ilati haki lelo swala kuja swali jamaa hufanya nai lelo kuja swali suna kablia lelo kuja swali suna badia lelo urongo za mzazaho nai lelo hufanya nai sahasamaha uladu la nafsi de urudia kaushe mwinyie ya domlela ula nafsi alelwa ne yamlela de mwinyie halafu ardaja kauha tena ge hakimu wahe mwinyie harudi tena ge fundi ge mlezi wahe mwinyie harudi ngu mlelo tijusomu hono uhelio ti ukazi ya babu se tirengeshe hinduisho tangale mdu wola baula ti hakimu magalie usileisho usifanjao sirende jao fanya jitadi be swalati yoija abalhamlamwa swalati yoija haraka wendo msirini haraka ufanye jao weza haraka utawe banungu fulani na taili fulani tawa baila ajali harudia rendi hamndu ulamndu ya lelwa nafsi ya lelwa ne mwenye urudari jeitena hajaru mwa malezi ya ulela ulaikao ndo mwenye yakahumlela ya mike malezi ya adabu na heshima na stehi na mjibaliondo nafsi wala ndiyarudi ya jatena ulelo mwenye halafu nafsi wo yeulele mwenye hata hardahu nduma kuliyo hata hawasuli daraja ya nafsi ambao nafsi almutmainna nafsi kao ituliliando namna ya waziwa ihasibulwa hamamaji aloharumwa isima yatuliliando yatodisa nafsi iyo ekamra wasuli harumwe daraja nafsi iyo uondo wakati bokao mnuju semindu hukaza mahalani bukao
umahalani ukazao mdula sharia sha Mwenyezi Mungu shihukubalia ukazi umhono wo urenga embahindu bukao ndio sharia sha Mwenyezi Mungu shahukubalia urenge ngunarja ilika Mungu apenzi yemato yangalia kumahalani bukao ndio sharia sha Mwenyezi Mungu shahukubalia uangalie imashishio yokajihuishilia ikatide zilaika Mwenyezi Mungu haukubalia ukazenungo hizo tulilao zishie yani wekuji ukazale shishio udoishilia nungo za wandu za tuhusu hata nafsiyo uondo wakati bukao daraja hiyo mru waswili mru ona hemato Mwenyezi Mungu hunika uoni wahe hudwangali yani mba uoni ya huangalilia zenongo ikaungisu harmole mengunu na huishia no zenongo zilo harmole mengunu besi nakanga uo mahalani sinakanga wana telefoni au nga wana tele uju wate na urenge hemi Mwenyezi Mungu husaidia mrengo mahala hule homhono wao mbanduilo hule au jailia mindu ya huenda au jailia matso ya ungalia au nkamashishu ya huishia au nika mihono ya ujaurenga mahala hule ikawo kutsi embahindu iyonde manabukao mtume sallallahu alaihi wasallam haruma hadithi amba ukaya haruma hadithi kutsi Mwenyezi Mungu amba ukaya ye karanti mruma hangu tekelezaze sunna ilia hundre nkulio hata mimi simikao ni wahangu ndungo hunko waruma hangu ni wanzao yangalilie simika oishizi wahangu ndungo hunka waishizi wahangu wanzo waishie hadoishilia simika mindu harumwe mindu haruma timika mindu ya huenda betina upashi ya gari timika mindu ya huenda haumwendo betina upashia haumrengo betina ukaya goma halani izo pia daraja bukao gazile lao mwanadamu hata hundu zenkulio hizo iyo demana bukao ikalelo rija rihondwe daraja hiyo mwanadamu wae ngukayo Qur'ani ikawo ngendao webane jumansi mwishi ya ukaya mtume sallallahu alaihi wasallama havumbulwa no wakahumvumbua wakahumsifu nezisifanje mazahahe heli wamona ya Qur'ani ya disaranzi alhamdu atakurandu rabbin nasi bahi ya Qur'ani kamili wa muona mtume sallallahu alaihi wasallam bomba ukahakaya Qur'ana yamshi fil ardi aka Qur'ani yakahwenda bwevane jumansi yani umpango wahe hakaya msohafu wakahwenda bwevane jumansi imana haina ndongo yakauzifanya akaudunga ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala letr nukta hanukta hakahudunga namna Qur'ani hamba kau umwishi wahe umlalo umlo umwendo umvayo umwishilenu wandu zenugo pia zahe pia zisukane Qur'ani ya Mwenyezi Mungu idhan watukufu bandamu sidoka uwe mtume bai shahata ata masahaba wahe ata isalafu ata tabiina tabiina wakawandu ikawe namna Mwenyezi Mungu ya wapanga na heli walelesheha hawamudia Mwenyezi Mungu mahaba ya umwanza haumvumbua na utekelezaze sunna na ufanyaze amali njema wende hata warende onahura Mungu wende hata Mwenyezi Mungu wakubalia wakayahama Qur'aninu ya wakamade Qur'ani yendao bwivande jumansi yani wahondo daraja ya uyikao haina ndongo buka Mwenyezi Mungu katuzisaha kwa jaka uzanza haina ndongo Mwenyezi Mungu yaziamrisha wakauzifanya haina mwendo mtume sallallahu alaihi wasallam yakahwenda wasana hata wawende banga abo mahalani kao mtume sallallahu alaihi wasallam hakaye kangu biro mahalani hado nyama ukokatio bakamri bakamba hindu yabo yakauzia bahia jam mtume sallallahu alaihi wasallam abo yahafa baka sahaba wa mtume
hahunduzwevu hata ikangu biroba hanu yabo wakati ka ukabaje kamba hindu ya humzi ya nyame shaha uzwevu wakamtume biroba hanu yabo kaudo nyama bahebira yeto nyama nuyashekeze umwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam abunga watukufu ikale lori jari amrishi wa ibada ya swala nsanu rizi swali riamrishi watumu rifunge riamrishi wa zaka ritowe mali jukanga sinio riamrishi warifanye heji riamrishi wa nanungu za saya zinji ntuyoshilo zivumbwa yabo kwa nanungu za saya ngabo hizo mtume sallallahu alaihi wasallam yafanya rifanye ndiambo sunna ngabo hizo ikawe Mwenyezi Mungu afardhia bahizo pia yemana ikao riamrishi waze nongo izori zifanye ilirjwa uhunre maqamu ya ukari waswili idaraja ya ukari ruhi harmwe nafsi al-ammaratu bisu'i rindi harmwe nafsi lawama rijwa ruhi harmwe nafsi lawama rinji harmwe nafsi al-mutma'inna au al-mulhim ni nafsi kao itulilia ndio makini hata sisi ngari ilima nafsi iwe namna iko honda daraja ukaya ngono hama Mwenyezi Mungu yabo de maana bukao mwisharmu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya baja Jibrilu hajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam sura ya mwandamu haja mwambia ukaya armaze ndungu ya hamwambia ndungu zinji yabo sha longo nzima ba ndio sungo huirenga hamba ukaya imruma wa Mwenyezi Mungu geanzo ya abudie Mwenyezi Mungu kaannahu yarahu ibudullah ittaqullaha Mwenyezi Mungu hama mfano ngomono fa illam takun tarahu wa ukaweka kusumona fa innahu yaraka alihsan ihsan do waabudia Mwenyezi Mungu hamanga wenda yengo mmono sha sitabiri ya ukamanda bora jabande swali uri ono sungo ne matapianu neze mpado wehima ngo fungo swali roho yao ne akili yao ne one Mwenyezi Mungu hamanga wenda yabo ukawewe kakutumona sha Mwenyezi Mungu yeye nguhuono nge karibu nawe yabo nguhuono hizo ikao do ufanyao fa illam takun tarahu au kawewe kakutumona fa innahu yaraka sha Mwenyezi Mungu yeye nguhuono namna uswaliu nguono namna ufungao nguono namna maisha pia ngayo umatsoni Mwenyezi Mungu nguono ya namna ikao do uyashio izo fanyao izo minyao izo lekezao izo yahuzia izo amrisha ufanye nizo yauzia usizifanye wakati uzifanya wewe yazizia nezila ya amrisha ufanye wakati uzifanya wewe amrisha uzifanye izo pia ngazibirao matoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yonde mana bukao harifenyi ya sumu ya nsumengo miraru rikekarili karinu na sisi ngari njia muhonze imo ngari pashe magari nende malabo kuko urijuo ngari kaumundani hatu sha rikubali hukaya sabuzi fa illam takun tara fa ikaye Mwenyezi Mungu katuriona afani kasisi o malarili yo kando honze kando ndani kamsafara kanda na malarili yo Mwenyezi Mungu karitu mona jau shaye nguriono rikubali ukakarna usubuti rikeuso ni Mwenyezi Mungu mruyamba afungwa tumu yarengemba hindu yale au yarengemba majianwe au ya banda yale bahindu ya jambe mrushe ukakatumuni awe mrumme na balaka jakatumuni ukakajafunga izo pia manabo kao wanduwa jizia kwa tuzifanya hahura Mwenyezi Mungu okay na tena ukarekebanu rifungetsu muridokalia ridambano ngozi sonamana na balanga borongozi do namana rajunda raishie na Mwenyezi Mungu riwaze hamande namna rilo sumuni batumdu subuti ulamba hindu sumjema ikao gamonao kaya riyandi sayuanshen ma yani ngari ruha rumatumuri njaru komrure shelezi ziuka yeshele au silemba hindu
wabumuzi usinomba maji kabati mru aparunja guya unema maji kwa mru harumwazi sumengo miraru illa mru apotea ya parunji mbabishe lera na nomba maji mbabe harumwazi sumwe ramallah nondu waizoea wa amini mguza kweli kwa japarunda bafikra ya ukakansurenga ba maji bala wajuka bala wadiwa za kwa japaro sina adiwa wandu washashi wandu wako njia harumwae zitabu hizo abuga tukufu maaba za Mwenyezi Mungu ya nunde yatsongesa rilo harumwa ze swala zinu rilo harumwe sumwinu rilo harumwe zaka walone mali rilo harumwe heji waunde mapesa wandao heji Mungu jorjailia rende watu tihali abuka Mungu abenze zenongo hizo pia zinuka rizufanya illa kurbu min Allah ikatido ukaya rikurubie karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziamali njema rizifanyao zinu raamrisho kazo njema rizifanye zinu efasiria hazo douka zidoritengeza karibu na Mungu hata rirendehe namna ya daraja rujo urendeha rirendehe warumo Mungu wako eli rimanze yaranzizie yarihifadhi ya jiha mwisu yaritar mazembe wazahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abunge watukufu Mwenyezi Mungu ambukaya yuthabbitu Allahu alladhina amanu yuthabbitu Allahu alladhina amanu gujothibitisha alladhina amanu wa aminiu Mwenyezi Mungu na mtume bilqauli thabiti wame zambwa wao hata warende zirendwa wao wakati wajoka hufa valuwandu ikao wakati wafao kwa jiwamba zambwa wao walau kwa jirenda zirendwa wao shao karmalaha na mibato na mashaka na tabu na mjua tabufunga wa rohe na baya adhimu wandu wako kanilo hamu isuwa shemeza kodo bahi Mwenyezi Mungu rengo miadi ya ukasiwanu waislamu wamkubali Mwenyezi Mungu wafunga wetu mwa Ramadhani wajizia watile watino watikalie watipeshe watile haramu walezili wao warentezi souliwa wambeza mbao warentezi sohambwa Mwenyezi Mungu arengea miadi ukaya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya gujowathibitisha gujowanka kaulu la kweli kaulu la sabuzi la hambazambao ni kalima hiyo ni kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wayambe hakuwa duniani wa fil akhirati tena homu iso wa hao ikawa sangalao harmule mengunu wajuhu ambaye kalima yenu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni mrika wakati yafa wandu shabaha shema hashidia mbauka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah dakhala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gujumtia harma zembe zahe hasibabu ni kalima hiyo wakati ya jonji ukabrini ngujo uzisiwayo na yengujo hunda kaulu thabiti yani Mwenyezi Mungu mthibitisha yajibule kalima hilo la ndani la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nikajibule kalima hilo kabati ndongo yabo zijoho mshinda tena yemrujubuliwa hashindia la ilaha illa Allah shaka jalawali fahamwe wakati yajo kautolewe roho hakawandu mjili au mtoe roho malaika wapeu au siu hasibabu ndizo yakanizo shawandu mjili yao la mraji hasibabu ndoka karmwazi amali swali akauzifanya Mwenyezi Mungu ibahati ya johura na niyo ndoka ngujobeshe wa malaika wema waje wamfarie hamamdu ya jiliwani matabibu wema wamfanyia operasyon wamangaliao yaleziwa yafarilwao hata ngihamaka kabati nungozi jiriu na balai rohonge tulao huzunguni hasibabu hindini al-amalu salihu amal salih iman na amal salih
dezeno nguvu kao ngazjo kasibabu Mwenyezi Mungu ya kusudie mndu yebatu ya kaulu thabiti ni kaulu thabiti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu ambukaya wayudhillu Allahu dhalimin. Mwenyezi Mungu jopoteleze madhalimu ndalandu ikao waharaya uka Mwenyezi Mungu tire ya waumba waharaya ukaya mtume tinde wasabuzi waharaya ukaya yezenongo Mwenyezi Mungu ya mkamtume aja wambie wazihara pia wardi wadungu hudhulumisha wanadamu. Yani zenongo hizo ngazuka sibabu wandu wao Mwenyezi Mungu ya wangamize wakati wa mwiso wa hufa ikawasa wanjiwe kabrini kwa na ushinda wapare ile shahada bal wajuhamba mbatu na mwaiju wayafalu Allahu ma yashao. Na Mwenyezi Mungu yeye ndiye ujufanya izo yajuka kwanza afanye au Mwenyezi Mungu ndiye ufanyo izo yanzo yafanye heina wakati yanzo yazifanye wetina utaharuhusa ya mru ujoko wao yanzao yavukishe wao yanzao wapotee wao yajuka kwanza wapotee. Ngurambi ukaya alam tara mwanadamu kutuona ila alladhina wala kutuona la nduikao badalu ni'matallahi kufra warenge wabadilisha zila neema Mwenyezi Mungu yawanikazo iliwajwa uka waislamu iliwajwa kaharumwetwa wabadilisha kufra wa ahallu qaumahum dar albawar. Wanundu wandubo kao Mwenyezi Mungu awanika mfano neema ya mali hawanka neema ya mvuu hawanka neema ya suraya hawanka neema ya wana hawanka neema ya wanduwashe hawanka neema ya mzalwa hawanka neema ya ufaume hawanka neema haina neema ya wanika ya akli ya ilmu ya kadha zenema hizo kazi jawabu kisha shazenema hizo baada wazirumishiha haruma kufru ziwatashi ya leda hula mroni wajewendi wakaye hasibabu hindi dukai na mron kwa neema yankilwayo hankwa ya kaenro shao mkayondo uo silo mkayondo wa ukakaenro hunu unu mkayondo wa ukaya yenshi mbamwenshi ya uhayati dunia shashi ya jende ya yenshi maisha mema ihuwandu wajuka wenda waenshi maisha atona mwiso ya taabu na wajou yenshi maisha mema ya raha na ushababi usojuka na wade haudu hazi haufukara hau maskini hauzi ungozi rao hau tabu ituka uyonsi warenge neema iyo badala ukabwa nkilo wakaendo iladhimu walondo walo shukura Mungu wangala wala ikao kwati na shati ulanga wende wanga mizaru mbatu na mandugo siso na mana warenge neema Mwenyezi Mungu iyo wawendo wefanya kufro mfano lilunga bondu bukao iketsumu ya Ramadhani ija wona ukaya ngejo watabisha yabwapasha wenza wa mahala Dubai wenza wa mahala Ulaya wende harumansi bukauzi ntizo ikawa wende ngwajo hurumie pesa uha nafasi wale bomtana waenshe ninongwajo kanza zienshe bomtanano wazala harumansi Kiislamu wafanyezi wajo kanza wafanye isa harumansi ntizila kwa mjo ulandovi ngwaziwa ukae kafiri shakatsu waziwa muislamu ne makafiri walonda enao halafu ulenga bajo kera namna joka wanza yaenshi abonge Mwenyezi Mungu enga muona wandu wanu Mwenyezi Mungu yawanka neema ya wabadilishe neema hiyo wairumishi hao haruma kufru ndo walu wanunu watawa ununu hao bajasumu ya Ramadhani wajotsawa watifunge tsumu na kwatiwa wade kwatina ziwazi yao watifunge sakwa jenda msafara kwatiwa wade shando ukaya karina ushinda rifunge tsumu aboge abo kartufunga wandu wao jahannama yaslaunaha
umru wa jahannama duma marejei duma kazi hao wajohenda waenshi harmwa umru harmwe majumba yao ahumru wa jahannama uvuao haku mndo uvuao haku usona mwiso umro unu ndo mahala wajohenda wale wakae hapo Mungu wankanema warumishihi harmwe ibada ya Mungu harmwe toa ya Mwenyezi Mungu halafu warangie neema inu waibadilisha kufru je doka waransi zesabuzi za Mwenyezi Mungu warenge zesabuzi za Mwenyezi Mungu wazidihi wabenu waze rabo shakwa jabenu waze kweli za Mwenyezi Mungu wabisa alqarar duma rejimai duma kazi mai dumkayo duma kazi ya utulilia mai utulilia mroni harumwa mroni webisa mru na zinyama za peuze adhibu mru duma kazi ya mtulilio mwi harumwe makazi yao harumwa zelongo pia Mwenyezi Mungu yako urambia Mwenyezi Mungu amrisha rifanye si waislamu ezijo rifai rirenti zo makafiri wafanyao zijoka uangamiza ba Mwenyezi Mungu rambo ukaya ena mangalie ukawanu makafiri wajalu lillahi andada makafiri warenge waunjilia wangu wa mbaso warenge mbe warengele jua warenge zenyura warenge masanamu wayawaza wangu wa huwaza wa mbato waunjilia wa waabudiao waransi ula Mungu ya waumba yawe hansi haruma mkao haruma uhayati yajowafisha ntu yajuka huanza au yakawafisha ntu yajuka huanza yakahuanza waliso au yakawalisa wanunso na wahifadhi na wavirilia wende warenge masanamu na zindu za umbwa wafanya wangu wabudi yao liyudhillu an sabilillahi ilibake wandu tengwila wandu warohe harma ila toa ya Mwenyezi Mungu ibada ya Mwenyezi Mungu we harma ila ibada ya taghut wende waumbise harma hazia hawiyo kabati tabu Mwenyezi Mungu mbukaya qul tamattau wamiuka na munembara hantinti ya hezenu gumfanya wezo fa inna masirakum ila nar haukaya hakika marejea hanyu do tsenda mroni bahi kabati mandongo kasi do tsuka ngamwendo za nyumroni mwende mwake mroni basi na munemba matamani hanyu mle hunu mne mfanye bazango za nyizo harumwami batu hanyu fa inna masirakum ila nar haukaye marejea hanyu ngamjure jezi wa mroni mwende mwakaye oharumwa umru wa jahannama watu kufu likaanza reshelezi wa ukaya sirahunde bahatwi Mwenyezi Mungu arikubalia rike waislamu vanu haranza hori kubalia rike waislamu ntiwanza hatu zinundo hanza Mwenyezi Mungu haritaulia rike wao kofu ridunge nzia ridunge swala ridunge tumu ridunge zakar ridunge heji haranzizia shabatu na rijumbise alfanya jitihadi weyarokoa na wala wangamia ngaronuka roko larja msirina ngabwa jonza waje wasungo jadumbiziwa intwabili wakakwa waja na rihalema nzari shukure Mungu rinjezeze jitihadi hujuma hizo ya riamrisha emanabu kao Mwenyezi Mungu rambi ukaya hambia mtume qul li ibadiya hewe mtume Muhammad qul li ibadiya ambiyo warumaha ngumi Mwenyezi Mungu ladhina amanu ikao warumaho wenji au kaina mrulo bwebane jumansi ya mruma rekaanza rekakajanza shaye mruma asha ibadi alladhina amanu
duwarumwa hangu wani amini ukaminde na waumba waamini wizo nambia mtume ajawambie pia yuqimu sala na wahimisendo iswala yuqimu sala yu amri qul li ibadiya ambiyo warumwa hangu alladhina amanu wa aminiu duwarumwa sibahi ndo wa aminiu Mwenyezi Mungu yuqimu sala na wahimisi iswala swala inu garijuka uyimisaje iswala inu iyo kaihimi illa hezinungo zinu swala iyo uhima ikayaye mru wanzo ya swali hafanya zinungo aparihana ne zinungo zinu de zinungo bukao gilazimu yazifanye ranzi fano swala yo kaihimi illa ekayemru iswali hendeho mahala wandu wako henda baada yalona zihaja za kibinadamu hafanya urahafu wa ujihifadhi ne najisi ilao harumaze nzia mbili za mwanadamu itimjayeho zunguni ne kazi haja za kibinadamu zijaa ziparihana zihaja zila zifenyi hazihisa ngabo nziamilika uzorumishiha ngabo zinduzilika uzohanza zirumilo ya buranzi ehindi ngabo omwe bobatso maji ngabo maji yaliobala emajiala baada tekelezaze haja mbili zilao haruma zenzia mbili za mwanadamu ubalo maji harenge maji haji fenya urahafu haruma zenzia zilazo mbili hata zenzia zilazo mbili zirahara haujifadhi tena esho shauso ne shadingo shitimjayeho zungoni haruma zila nguo ya vaya yajuka ujavaya swali iyo neno nguo handani awalan do kamwandamu gilazimu baada hende haruma haundana na uhutajifu yani hajiliwani mdongo ya lazimu ya yendeho dingoni yani yende ya tekeleze haja ya uso au ya dingo hafanya urahafu wahezi ungo za hahe ne ila najisi kaungelao harumaze nzia zombili itimjayo zungoni itijaeze nguo baada yabo hajifenya urahafu la mshanani hao mahalani kaungeti mpaka mshanani ho mahalaji hunra afanya urahafu kabati maji harumiyabwe kabati ibwe harumia mani ya miri noili ya jihifadhi noili yafanya ula urahafu ika ila najisi kejasumpi ya umabavuni hezi lanzia ikao do ikoroha ikasa afanya urahafu kesi utosha shangabo urahafu wabili ngabo udhu urahafu ula dekina uhimise swala ula wa mshanani urahafu wabili ndo utawaza dekine zimisao ye swala haurahafu wabili daboya liyoye mwanadamu haparamaizi yaboka halola ikakajalola shaye ujo hundana na karukuni haonua mae shida ena mndu muume au mndu mshe wahundana uitadani hula ikaizo zimjiria hajuabo trasi ya hundu zilandongobo kao zojira mndu yani ilambainduko youla waho zungoni na ihundu garmazenguo hauwezi ungo iyo urambuli haukayo yourelesa hama ijavu shatsuba sando yourelesa huzungoni youziliza huzungoni ekahundu imbahindu yongiyo zungoni aungiyo harumazenguo yabo kabatiketi nabidi duhunda ende yayele bayo muyelo ula deki na zenongozi misawe swala naam
hahondana nezila ndongo za kibinadamu za kimatamani ya mrume na mrumshe au ye mrumume yabo Yesu alake na ujauhima mpaka ikeye hafanya ula urahafu waheziungo ngeanzo yafanya urahafu waheziungo ranzi ngeajendea swali urahafu huo yani ndo yela baada hundana na mrume haumrumshe au hahoro mrume haumrumshe iyo ndongo ya vili baada ze ula urahafu wa hukaya haendeshosha uso hendesha dingo ikaya urahafu wo wabili ujao parihana ya urahafu wararu dukaya do utawaza no urahafu wabili ulauheana ndongo mbili urahafu wabili uheana fardhu yabo ania wa ta'mimu jamil badani bil ma'i denia nuka emaji nganzwe niezi ungo pia basi babantu batujuluwa ikaya baparana abantu batulowa yabweso alakajahimisa imana urahabu rakati mrahafu yode mana bukoho yela yo muhimu mndu yajue yamjuelaje shaizunga tuzi zamba wakati mrajina shaha ufubi uimiseso ala hamane namna Mwenyezi Mungu amba qul li ibadi alladhina amanu yuqimu sala ambiwar mwangu wahimise swala baiho imisa tidekar jarihi mibanu ye imamu muadhini hakimu rimu swafini riswali au swali bahi yuqimu swala wahimise swala no himise swala iswala yohima hora fumshanani yohima hawiyela zenkuli yohima hautawaza umtawazo ngeanzao ujoka zifardhu za utawaza zo sita fardhu sita harmu mtawazo zifardhu hizo ngelazimu ziparihane ikaba puza nzima yabo mrukaja tawaza hizo insha Allah ngardu jarjiri lizambe wakati mraji uimise swala gauzi arkan lizenguzo kume na mfukare ikao zenguzo hizo fardhu harumwe swala ziparihane ikaze nguzo hizo ziparihana zo kumena mfukare yabondo wahimise swala yaboreka huambiwa ukana rike daima huzisa na ufanya beshele ya lahe swala inu hauke swala inu muhimu usweni mwatu na Mwenyezi Mungu abonye nguramukaya liritoa yunfiqu ritowe watowe mimma razaqnahum zirizqira warizqiazo watowe sirran wa alaniya ngwajojo utowe wabenwe ngwajojo utataza watowe insha Allah riwanisa tazungwarinika ritowe min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal ritowe zemaliza turinkoa tona kabla ya ulinda ya uhundana ujondana no siku muhimu siku wa kiyama ikao siku hiyo usiku mziro usiku wa khaufu usiku bokao kabasi mbayo isonkara no siku hiyo yode mana bukaunga mmonao emiri emaniu ya wanihunu halafu emaniala gambisha uka emaniala emanabuko yo fanyija uhamane eleko wale manza balanga omba Mwenyezi Mungu ahifadhi no usiku wa ukao siku hiyo usiku mziro abunge watukufu ngujo rjailia ngwara hensilamu wata maudu kamgwa benzi rijeri tekeleze makalima yanu wajautena haubeshelea rihisa lelo ngarfanyao nsi hukume nansanu yabo lamjeni wa hatu hahisa ngonziani ngwanzu ya rohe abunge na reshele
zensi 15 zabaki rifanya jitihadi ishirikaze nsi uzabira karijafanya jitihadi rijeri hundire zensanu ize 15 zabaki rifanya jitihadi na riwaze hama karijafanya jitihadi harumwaze nsi uzabira ili insha Allah rijeri jo fanya jitihadi ndo harumwa zensi 15 zabaki rirongo wendo rirende zema rijizie na ukalizi rizie na ndrabo na ushahidi wa ndrabo rifanye jitihadi ya ujue masihu rifanye jitihadi ya usome Qur'ani haku rifanye jitihadi ya ushile Qur'ani insha Allah rijeri undane nuanduke mingoni mwanubu kao ngarjo kubaliwa ze amali rafanya karna ukamengoni mwanubu kao Mwenyezi Mungu kawarejeza matuvu wala karna ukamengoni insha Allah mwanubu kao wapotea haukawaransizo Mwenyezi Mungu ya waamrisha kama benzi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narinko Fatiha kwa hizo tukufu ashe ina mwito امين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جعل المسلمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين. الحمد لله يا الله.